vama. Šta se to zaista promenilo u Evropi stupanjem na snagu novog pakta o migraciji i o azilu? Eto, možete da objasnite našim gledalcima. Pa sve u svemu, pakt sam po sebi ne znači u stvari ništa. To ne znači da je Evropa zatvorila granica, on pre svega znači da je Evropska unija posle dugog niza godina kad nije ništa napravila samo priznala da stari sistem nije funkcionirao. A ovo što je na novo, to u stvari je opet pitanje. Kažu da je potrebno da se proveri stroži sistem provere ljudi na spoljnim granicama, identifikaciju, bezbednostne i zdravstvene provere i tako dalje, kao i brže postupke na granici za određene grupe tražilaca. A šta se desilo? Desilo se to da, na primjer, na granici između Srbije i Hrvatske dugi su redovi jer se kontroliše one sve ljude koji dolazi sa pasošima, koji normalno prelaze granicu, a niko ne kontroliše one takozvane izbjeglice, one migrante koji ilegalno prelaze. Njih niko ni identificira, niti zapiše, niti ništa. U stvari to je opet dvoličnost Evropske unije koja hoće da se pokaže prema ljudskim pravima ne znam kako, a ljudska prava udaraju po glavi samo one koji poštuju zakon. Nikako Evropa neće dati mogućnost da se one koji su ilegalno ušli, da se ih izbaci ili barem da se ih stavi u neki kontrolni prostor, jer ove nevladine organizacije, pogotovo i ovaj Soros i njegovi hazarski židovi i tako dalje, pa i određeni krugi nekih ovih woke organizacija, pa LGBT, oni stalno govore da je potrebno da se ljudima dozvoli da uđu u Evropu i da im se da sve što je moguće. Zanimljivo, ako sam ja išao preko granice bez pasoša, mogla mi je i austrijska policija da me zaustavi i kaže: gospodine, ko ste, zašto se i kako dalje, cup u zatvor za određeno vreme dok se ne ustanovi ko sam. A ovi što ulaze ovako na prečak, njima ništa, njih se uhvati, stavi se ih u neke azilne domove i onda vidjet ćemo šta ćemo. Evo da čujemo i vašeg sagovornika, gospodina Radića. Čuli ste i gospodina Jelinčića koji nam se javlja upravo iz zemlje koja je u Evropskoj uniji. Za Jelinčića samo lep pozdrav. Evo, gospodine Radiću, šta vi mislite, da čujemo i vaš aspekt, vaše mišljenje, da li se išta promenilo? Šta se promenilo sada u Evropi kada je stupio na snagu ovaj pakt o migraciji i o azilu? Pa ovo vam je samo dimna zavesa i potpuno se slažem sa sagovornikom. Dakle, Evropa odavno ne kontroliše tranzit ljudi, robe i usluga onako kako bi trebalo, nego kontrolišu prema sopstvenim nahođenjima i interesima. Ajmo sad da samo podsjetimo naše gledalce, nije ništa novo. Šta je migracija? To je znači kretanje ljudi, može biti legalno, sa određenim dokumentima i u skladu sa zakonima, propisima. U bivšoj Jugoslaviji, ja se sjećam, mnogo je mojih prijatelja i tako dalje otišlo da radi recimo u Nemačku, u druge zemlje Evrope u to vreme, ali su imali dokumenta, imali su dozvole, imali su akta, bili su određeni sporazumi između država koji su regulisali njihov status. Dakle, tačno se znalo gde odlaze, na koju... Legalni migrant. Legalno. Sad ulazite u jednu sasvim drugu sivu zonu ilegalnog elementa koji se koristi pre svega za proliferaciju naoružanja, opreme i minsko-eksplozivnih drugih sredstava, za proliferaciju droge i svega onoga, ali i postaju ovi isti ljudi oruđe i oružje bukvalno za izvršavanje određenih zadataka pritiska na neke zemlje, regione ili neke vlade kojim se na ovaj način suprotstavljaju u nekoj njihovoj komunikaciji ili shvatanju mesta i uloge njihove ili sveta uopšte u celini. Dakle, vi imate najnovije događaje koji govore o tome kako ti migranti i na koji način, kakvu ulogu igraju. Pogledajte, recimo, jedna Turska, ona preko 3 miliona ima na svojoj teritoriji ljudi koji nisu u Turskoj, a jesu u Turskoj,
I oni su upravo jedna udarna pesnica, ili bolje rečeno, pretnja koja čeka da krene prema Evropi. Vi time ne samo da menjate odnos u snagama domaćeg stanovništva i stanovništva koje se priliva, vi menjate običaje, kulturu, istoriju, tradiciju, normalno neke stvari. I sad postoje se ozbiljno pitanje, druga ili treća kategorija tih migranata koje ste vi na ovaj način prošvercovali. A ponajviše tu učestvuju i organizovane kriminalne organizacije uz pomoći državnih aparata koji im omogućavaju da bez dokumenata, što gospodin Zmago kaže, da pređu recimo pojedine granice i tako dalje. Nas kad dođemo tamo češlju, sve izbacuju iz autobusa, iz vozila, sve kontrolišu nas satima kao da smo sad, ne znam. A oni na neki sasvim drugi način ulaze. To što oni na neki drugi način ulaze, tu neko uzima silnu lovu. Uzima se mnogo što šta. I sad nije to najveća opasnost. Najveća opasnost je da ćete posle 3-4 generacije imati potpunu demografsku drugu sliku. On će tražiti svoje sinagoge, primjera, ako su, ili će tražiti svoje džamije, ili će tražiti svoje crkve, ili će tražiti svoj način školovanja, života, načina rada. I od jedan puta jedno društvo, recimo francusko, nemačko, poljsko, pa i naše ovde srpsko društvo, srpske države, hrvatske i tako dalje, doće u jednu ozbiljnu situaciju. Dakle, nije u pitanju... Evo zanimljivo, na primjer, vidite koliko ima Kineza u Srbiji. Niko od njih nikad nije tražio njihov hram da se izgradi. Ne. Oni sasvim drugačije nastupaju. Oni nastupaju sa jednog interesa ekonomskog. Dakle, a ovo ostalo što se sada dešava ima vojno-političke i bezbednosne elemente, naravno u okviru ekonomije. Nekome je interes da izazovu. Evo, pogledajte najnovije ovo oko Seute, šta se dešava. Zašto u stvari je bilo ovo prepucavanje između Španije i sa druge strane Maroka, odnosno Alžira? Alžir je taj koji se ubacio umjesto Maroka da ide naftni derivati, nafta i sve ostalo. Maroko sad vraća milo za drago šaljući ove već unaprijed pripremljene. Vidjeli ste koliko je marokanska policija bila angažovana i ostale službe bezbednosti da su oni izbacili. Kasnije su priznali da je preko 70.000. Ja mislim da ima i više. I pazite, vi kad pošaljete, ali to su sve mahom vojno sposobni ljudi. Evo recimo na našoj teritoriji imate migrante na nekoliko ovih lokacija, Obrenovac pa gore imamo na severu prema Subotici i tako dalje. Šta oni u stvari rade u Srbiji? Ne smije Srbija da dozvoli... Srbija je njima tranzitna, nije njima destinacija. Pa jeste, ali nije baš tako da su tranzitni samo. Znate, prave mnogo problema. Ja bih volio da Srbija donese odluku da ne može biti nikakav ni tranzitni migracioni element u okviru svega ovoga. Jednostavno da u našu zemlju ulaze sa važećim dozvolama, vizama i tako dalje, dokumentima. Ako prolaze, zadržavaju se u skladu sa zakonom i to mislim zakonski treba regulisati. To Evropa nije uradila i neće uraditi zato što poslodavcima ne odgovara, drže ih na crno, ne plaćaju nikakvo osiguranje za njih. Oni im rade poslove i najcrnije, one poslove koje domaće stanovništvo ne bi nikada radilo. I oni su tako na tom niskom nivou u socijalnom delu sveta, u toj sferi. I oni se tajno angažuju, tako je, i oni se tajno angažuju kasnije za potrebe bezbednosti i drugih struktura za izvršavanje zadataka na tuđoj teritoriji. Kao sada, recimo, dobrovoljci u Ukrajini ili na Bliskom i Srednjem istoku i tako. Verovatno da bi lakše dobili papire te države u koje bore. Evo da čujemo gospodina Jelenčića, pomenuo je vaš sagovornik Španiju, Seutu, međutim Španija je pre svega ovoga odlučila da legalizuje ljude koji su već u zemlji i to je negde više od 1.000.000 ljudi. Da li mislite da je ona time dobila potrebne radnike ili je poslala možda signal novim migrantima? Pa Španjolska je napravila totalnu glupost, otvorila je vrata i rekli su da će svima ovima što dođu srediti papire. I za taj program za vreme krajem 20. i 25. godine za taj program se prijavilo otprilike skoro 1.200.000 ljudi. To je dvostruko više nego što je španjolska vlada očekivala.
I onda više od 600 ljudi je zahtjevalo da i do početka jula već dobilo privremene radne dozvole, a za one ostale još se razmatra. A šta se razmatra? Ništa se ne razmatra jer ovi ljudi su se razbežali po Europi, jer Schengen dozvoljava kad ti uđeš u šengenski prostor pa da dobiješ neki papir u Schengenu, ti možeš da ideš bilo gdje. I to je u nekom, ima okvira ili 30 dana ili 3 puta po 30 dana ili tako dalje, ali to za ove migrante ne znači ništa. Ko će ih naći, ko će ih uhvatiti? A pogotovo Španjolska nije više Španjolska. To je sad migrantski Eldorado, prljavština, lopovluk, silovanja, ubistva, paljenja kuća, izbacivanja onih domaćih ljudi iz sopstvenih kuća i naseljavanja ovih migranata tamo. A pored toga Europska unija baš je briga, a baš briga i ovog španjolskog Sancheza, premijera. On sad lepo uživa negdje uz more i baš ga briga šta se dešava sa njim. Ali treba da se zna, nije to napravljeno tek tako. Postoje indici da su to donekle napravili zajedno i Amerikanci i Izraelci. Jer jedan rabin izraelski rekao je da Islam je naša pesnica i preko Islama mi ćemo osvojiti Europu, jer će Islam iščistiti Europu bele rase, a mi ćemo onda preuzeti sve. To se može naći, jer to je bilo javno objavljeno. I onda još je tu jedna stvar, da šta se zna šta je sa Marokom, šta Španjolska duguje Maroku. Može i to biti. Treba da se vrati nešto ili da se plati nešto, pa kad to nije išlo, mi ćemo vam slati ove migrante. Onda se još lažu da se većina ovih migranata vratilo. To nije istina. Došli su još novi migranti, još više migranata. Znači, nekoliko hiljada novih je ušlo i pored te toliko velike regulacije granica i provera i svega i prati se sve u Evropi i još par hiljada je opet došlo. Pa ne par hiljada, par 10.000. Da, par desetina. Ne zna se i kažu da je na onoj strani, na maročkoj strani spremnih otprilike još 50.000 tih migranata iz afričkih zemalja koje će gurnuti preko granice. Onda ona blesava odluka španjolskog suda, ko dođe iz mora, njemu treba se pružiti pomoć i tako dalje. I onda se desi da ovi migranti dođu na španjolsku stranu, skoče u more, do koljena, pa onda idu na obalu. I onda evo tu smo, mi smo došli iz mora, nama morate pružiti sve. Znači glupost na glupost, a ta glupost nije tako da je neko toliko glup, nego da je neko toliko zloban, toliko protiv ljudski, toliko protiv bele ljudske rase, da je to nevjerojatno. A kao što sam rekao, iza toga stoje hazarski židovi, u prvoj vrsti Soros i njegovi sledbenici. A tih njegovih sledbenika ima u Europi koliko hoćete. Ima ih u Sloveniji, ima ih u Srbiji. A ko vam pravi ono, kako se kaže, pizdarije u Srbiji? Nećemo tako pričati. Najviše baš ovakvi ljudi. Evo, gospodine Radiću, možemo samo da nastavimo, govorimo o tome šta se sve dogodilo u Seuti, koliko u svemu tome imaju ulogu i krijumčari i društvene mreže i odluke španskih sudova. Evo, sad nam je pomenuo i gospodin Jelinčić koliko ljudi u Maroku još čeka, dakle i ponašanje Maroka, sve to možemo povežemo. Da, ali to moramo da stavimo sve u jednu oblandu, da je to projektovana aktivnost od strane Sjedinjenih Američkih Država prema Španiji. Onog momenta kad su tražili da koriste njihov vazdušni prostor, pomorske luke i sve ostalo pri napadu na Iran, oni su rekli ne. Sad je došlo vreme da gurnemo na neki način Maroko u tu celu priču i da im napravimo haos što se tiče samih migranata. S druge strane, vi imate sada i neke priče, s jedne strane oprečne izjave imate iz Španije. Jedni su za, jedni su protiv. Suštinski,
ovo je sve projektovano i ovo je sve isplanirano. Svakako da oni koji najviše zarađuju u ovoj prohibiciji ljudi, odnosno ovo je klasičan primjer terorizma nad ljudima na neki način. Jer, pazite, vi nasilno premeštate jedne ljude sa jedne teritorije na drugu pod izgovorom da je tamo med i mleko, blagostanje i tako dalje. A onda opet informacije, informativni sistem je takav da ide u propulziju ono što odgovara domaćoj javnosti ili nekome ko diktira, da tako kažem, informativni svet ili oko, a s druge strane do prave istine tek dolazimo kasnije ili to najbolje znaju oni nesretnici koji tamo žive u Ceuti i okolini. Nije samo u pitanju zagađenje vode, nije u pitanju samo problem smeštaja tih ljudi, problem je daleko dublji, sociološki, emocionalni, fizički, psihički, sve ono što se sada, što kaže kolega, čeka veliki broj. Sad mi ne znamo koliko čeka njih, znate, u Maroku, ali podsaharski deo je tu i tekako sada angažovan. Znači, onaj južni, jugozapadni, oni vide da je 70.000 ljudi za 2 dana ušlo, što ne bi oni dobili ideju. Nego, sad se postoji ozbiljno pitanje koliko će toga krenuti iz Somalije, Nigerije, iz drugih zemalja Afrike, do onoga juga, nesretnog centralnog dela, zapadnog i istočnog, ispod ove pustinje, ispod Sahare. Dakle, oni će sada a ti putevi nisu ništa drugo nego su to načini pritiska na zemlje i njihove režime koje na ovaj način se ne uklapaju u globalnu politiku nekoga ko igra karte. U ovom slučaju govorimo opet o Amerikancima jer oni drže karte u rukama, znate. I sad je pitanje ko, kako i na koji način se u Evropskoj uniji i u svetu uopšte bavi sa takvim pitanjima. Mi imamo i pri Ujedinjenim nacijama komitet koji se bavi sa pitanjima ljudskih prava, migracija i tako dalje, ali nemamo ni jedno rešenje koje kaže obaveza zemalja je ta i ta, po konvencijama tim i tim. Jeste to sve na papiru, ali u praksi vi imate sasvim suprotno. Na jedan način prema tome drži i gledala je Mađarska. Gledali smo dok je Orban bio na čelu Mađarske, da je potpuno Mađarska hermetički zatvorila svoje granice, da je dogovor bio sa Srbijom da ono sve što uđe u Srbiju ne može u Mađarsku, da se jednostavno vraća nazad. I znate, tu nastaju ogromni troškovi. Vi svoju zemlju, svoje resurse angažujete da biste sada se bavili nekim drugim pitanjima i problemima. Zna se kako i na koji način radna snaga koja je neophodna Evropi, to je činjenica, dolazi. Ali ta radna snaga mora biti već usmerena prema poslodavcima i poslodavci su ti koji odlučuju koliko, kako i na koji način će neke ljude prihvati. Svakako bezbednosni element mora da proverava njihovu strukturu, mora da proverava sve. To su veoma ozbiljne priče, ali to mora sve ići nekako u skladu sa nekim zakonima. Kad imate ovakav jedan haos i nasilno na neki način premeštanje ili po nekom nagovoru premeštanje ili iz političkih i drugih razloga, onda se postavlja ozbiljno pitanje u kakav će ovo haos dovesti Evropu, kontinent njen u celini, njene suverenitete zemalja. Pazite, suverenost podrazumeva da ste vi vlasnik, da tako kažem, svega i zakona i propisa na svojoj teritoriji, a usklađujete se onima kojima ste u komšiluku ili ste u nekom savezu, primjera radi. Ali gledate pre svega interese zajedničke, koji su interese pre svega svoje zemlje, svog naroda ili naroda koji žive na teritoriji vaše države. Ovim se krši suverenitet. Krši se ta demografska slika i odnos koji će danas sutra koštati mnogo. Jer pazite kako će ta druga, treća generacija ili možda sad i ova prva koja pređe u Evropu osjećati se i na koji način će oni doživljavati Evropu kao svoju domovinu. Da, pa asimilovat će se. Teška je to asimilacija ako vi njega niste školovali, ako on nije prošao sve procedure, ako nije završio kod vas, naučio i jezik i fakultet završio i stekao porodicu u vašoj zemlji. A ovako ne, ovo su sve mladi ljudi, pogledajte da su sve vojno sposobni od 18, 20 do 25 godina. Mislim, zaista se postavlja veoma, veoma ozbiljno pitanje. Oni traže, to je činjenica, traže i određeni posao i sve. Neko u svemu tome profitira.
potpuno se slažem sa sagovornikom, Soros i njemu slični, pustili su oni pipke i ne samo u Sloveniji i u Srbiji, nego širom Evrope pa i širom sveta. I cilj je izazvati haos, da vidimo kako i na koji način će se snalaziti u ovoj situaciji, pre svega Evropska unija, svojim zakonodavstvom kojim apsolutno mnoge stvari nisu regulisane kako treba. Evo, i gospodine Jelinčiću, već je došlo do, da kažemo, prvog sukoba između Italije i Španije, gde je Italija onda uvela, da nazovemo to, vizama za ljude koji dolaze iz Španije, pa je onda Španija odgovorila recipročnim merama, pa se tu proveravaju brodovi koji dolaze iz Italije. Je li ovo, pre svega, kako komentarišete? Dakle, imamo dve zemlje koje su u Šengenu i ovako reaguju jedna na drugu, je li ovo znak ozbiljne krize te evropske solidarnosti? Pa Italija je i rekla da treba da se Španjolsku izbaci iz Schengena, što bi po mome bilo najbolje, jer onda bi se granica zatvorila i nema da prolaze ovi migranti. Jer prolaz iz jedne zemlje u drugo može jednostavno da ide ako imaš ti sređene papire, ako imaš pasoš ili nešto slično. A ovi ljudi nemaju ni pasoš, ni ništa, ni sređene papire, a njih ni ne zanima. I do sada je bilo između Italije i Španjolske, mislim, preko Francuske, to je išlo jednostavno. Francuska pogotovo, u Francuskoj ima Arapina toliko da ne znaš gde si i kako si. Francuzi ima neko specifičan sistem da su svi Arapini sad francuski državljani, ali nije to. I druga i treća generacija razmišlja na drugi način, čak i ne govore francuski. A to je isto sa ovim migrantima. Govori se da Evropa treba radnike. U redu, radnike, ali kakve radnike? Hirurge sa mačetama? Hvala, toga ne treba. Neke avioinženjere koje ne znaju ni biciklu da srede i tako dalje. Nema tih radnika, nema tih profila koji bi išli u Evropu da rade. Jer ako je neki dobar profil, onda ga onaj koji ima fabriku ili tako nešto sam potraži negde pa mu kaže dođi, ja ću ti srediti papire i tako dalje. A ovi ljudi to hrle, to tamo, ovamo, niko niti ne razmišlja da bi radio. Koliko ja znam, u Njemačkoj, u BMW firmi su uzeli, mislim da od 1000 radnika ovakvih specijalista, samo je 1% radio. A šta će biti sada kada njemačke fabrike zatvaraju radna mjesta? Gdje će oni? Oni će na cestu, jer i ovako i onako ne znaju ništa da rade. I šta će biti? Pravit će sopstvene čelije sopstvenih ljudi, gdje će biti uključen njihov jezik, njihova mentaliteta, njihova kultura, ništa evropsko. I imat ćemo ove rasadne ćelije, to je kao karcinogeno kad se širi ovaj rak. Na isti način će se širiti po Evropi i šta će biti? Na kraju će pojesti Evropu. Evropa će nestati, pogotovo zbog ovih kretena u Evropskoj uniji, koji umjesto da leče ove opasne stvari, oni kažu dobro, nekako ćemo napraviti, onda se pišu neki dogovori, razgovori, mi ćemo ovakvi, neki paktovi koji ne služe nikome i kojih niko ni ne čita, niti ne razume, jer su toliko glupo napisani, a niko ih ne uzima u obzir. To je propad i raspad Evropske unije. A to je cilj tih migrantskih tokova, kod kojih je izuzetno mnogo kod ovih ljudi, stoje iza njih i države, ne samo Amerika, nego i posebne afričke države koje su otvorile svoje zatvore, čak su plaćale tim ljudima da idu prema Evropi. One su se iščistile, a Evropa, izvolite, vi jer toliko volite, imate otvoreno srce i tako dalje, evo vam ih, imajte ih i čuvajte se ih. Evo samo konsultacije sa kolegama da vidimo da li ćemo praviti pauzu zbog reklamnog bloka. Evo, možemo sada da napravimo, pa ćemo da nastavimo razgovor, pardon.
Nastavljamo razgovor sa našim gostima. Evo, gospodine Radiću, za vas pitanje. Dakle, pomenuo je vaš sagovornik, Evropa kaže kako joj trebaju radnici, pa da vidimo kome ove migracije najviše koriste. Da li koriste državama, da li koriste poslodavcima, da li migrantskim zajednicama, da li političkim partijama? Vaše mišljenje? Svi oni ovdje pokušavaju da beru grožđe koje nije zrelo. Čak ni tamo koje nije rodilo. To je sve lov u mutnom. Svakako da ponajviše to odgovara kriminalnim organizacijama u proliferaciji ljudi. To nije ništa drugo nego je prodaja ljudi. Pazite, vi dovozite do određene destinacije ljude, naplaćujete ih. Zatim ih prebacujete, recimo, preko određenih mora, jezera, na određenim destinacijama i tako dalje. Obezbeđujete im smeštaj tamo ili im obezbeđujete ovo ili ono, a onda ih slažete, uzmete im pare i oni sad postaju teret na teritoriji druge zemlje. Sad ta druga zemlja treba da angažuje svoje obavještajno-bezbednosne strukture. Umjesto da rade svoj redovan posao, oni treba da se bave migrantima. Sad ti migranti, umjesto da su kod poslodavaca i da rade nešto, oni idu već i šire svoju mrežu da vide gde, kako i na koji način, koga imaju od zemljaka, ko im je rođak, ko je prijatelj, ko je tamo, ko je amo, gde mogu, kako i na koji način da se uhlebe, ali onda se zapošljava najveći deo njih, 90%, na crno. Poslodavci ne plaćaju za njih bukvalno ništa, rade najniže poslove, to sam rekao već u početku, i kome to, kažem, odgovara? Pa naravno da odgovara i nekim političkim strukturama koje, recimo, šta ja znam, u toj zemlji pokušavaju da kažu o aktuelnoj vlasti, ne radite kako. Recimo, IDF je protiv svakako, recimo u Nemačkoj ili u Austriji, progresivne snage koje drže do toga da suverenizam mora biti na prvom mestu. Ovako taj suverenizam se urušava kroz mnoge elemente jer vi dozvoljavate da kultura i sve ono što vama nije svojstveno ni vašem narodu ni državi dolazi sa strane i vi to kao prihvatate i stvarate takozvano multietničko društvo. Pa nije suština u tome. Suština je što se vi odričete i svoje istorije, tradicije i kulture i u jednom momentu ćete pitati se, a kakav je moj identitet? Gde sam ja u stvari? Gde smo mi? Odakle smo? I ko smo mi i kako smo došli? Znači vi jednostavno, s druge strane, pristup načinu realizacije nekih zadataka u svojoj zemlji vi prepuštate nekome drugom koje je na sasvim drugi način naviko i da razmišlja i dolazi iz nekog sasvim drugog podneblja, iz nekog drugog miljeja. I to mladi su ljudi, žele dokazivanja. I ono što kaže gospodin, oni su mahom neškolovani, nedovoljno školovani. I onda kako vi možete, to je druga stvar, kad bi došlo 1000 ili 1000 njih inženjera u elektronici, u ovome, onome, pa to bi jedva čekao svako. Naprosto ne. Da, misli će se pojavi neko kaže vi ste nuklearni fizičar, ali ajde, nećemo da vas zaposlimo. Tako je, ne, tamo posla borili bi se oko njega svi. I tekako, IT tehnologiji ili recimo u proizvodnji nekim drugim elementima strukturama, pa i u školstvu i u svemu. Svako će da prihvati obrazovane, školovane ljude. Zašto ne? Pa nije ulagao ništa u njega, a on će ga na neki način asimilirati u svoj sistem, i obrazovni, i ekonomski, kulturološki, i svaki drugi. Ali ovako, kad oni dolaze, vama prave probleme u komunikaciji, prave probleme u transportu, prave probleme u ishrani, prave probleme u odnosima sa domaćim stanovništvom, prave vam ogromno. To su samo problemi. I to nije ništa drugo, nego je to politika pritisaka pojedinih centara moći na one koji im se ne sviđaju. Vidite, u Evropskoj uniji sad su ko rogovi u vreći. Ovo što sad pomenuli kolega oko odnosa između Italije i Španije, mislim, pazite, sad oni u Schengenu nema nikakve kontrole, izlazimo, ulazimo ovam onom, odjedanput uvode se restriktivne mere, uvodi se ovo, a njima pored njihovi oči i ušiju i pored njih prolaze migranti koji su već nekome tamo ostavili pare, ostavili sredstva. Neko je tu, ali to je organizovano. To se zove, za mene je to organizovani kriminal, ozbiljan kriminal i jedna destrukcija države ili grupe država ili nekoga na nivou jedne snažne, velike, jake zemlje prema drugima. Kako i na koji način da se regulišu demografski, ekonomski, politički, bezbednosni i drugi odnosi i elementi strukture koje će kreirati dalje neku globalnu politiku ili politiku njihovih zemalja ukupno
u Evropi, u Evropskoj uniji i tako dalje. Vidite da iz Evropske unije namjerno je Velika Britanija izašla. Pa znate li zbog čega? Mislim, jel što voli? Ne. Upravo zbog migracija i svega ostalo. Oni su se izvukli, oni hoće da budu svoje na svome. Imaju probleme od ranije, svakako imaju probleme sa Irskom. I tu se sada čuti, naravno lome se koplja, oni to regulišu i rešavaju, ali sasvim drugačije. Oni su namjerno izašli iz celog ovog cirkusa jer su znali da ne mogu da izdrže ovoliki pritisak. Pa šta kaže gospodin Erdogan? Onog momenta, ako zaista budete vršili neke pritiske na Tursku, ne budete uskladili neke odnose za naše interese Turske, pustit ćemo vam 2,5-3 miliona migranata. Pa da vidimo šta ćete da radite. Pa znate vi šta je samo 1000 ljudi, a kamoli milioni ljudi. Mislim, to je užasno sada. Dokle će ovo doći, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ovde, u svakom slučaju su uključene države, uključene su i vi pominjate političke partije, uključeni su oni koji su suverenisti i oni koji su protiv, uključene su stvarno i obavešteno-bezbednosne i druge strukture koje na ovaj način prete jedni drugima, prepucavaju se, ali ono što je najgore, običan narod ispašta. Običan narod više ne može da ode u svoju prodavnicu, u školu, u vrtić, u obdanište, a da usput nesreće neke koji tamo leže, koji ovako i ono, koji su veoma opasni u jednom momentu i šta smo doživjeli? Ništa. Stvorili smo sebi jedan haos. Umesto da uvedemo red, disciplinu i poredak, da se tačno zna ko može da uđe, pod kojim uslovima da ulazi, jer dok se to ne bude regulisalo i rešilo, neće. A ovo se mora regulisati recimo na nivou, kad je u pitanju Evropska unija, na nivou Evropske unije, kad je u pitanju Evropa kao kontinent, u odnosima između svih zemalja i država. Svakako i Republika Srbija ne može biti imuna u svemu tome, ali kažem, ponavljam još jedan put, ne smemo biti stecište ili neka propulzija samo ovih elemenata. Jednostavno treba da se okrenemo sebi i da sarađujemo sa zemljama i da snabdevamo svoje kapacitete ekonomske i druge radnom snagom u skladu sa zakonima i propisima i potrebama. Nekada u bivšoj Jugoslaviji tačno se znalo za 14 primjera fabrika koje su proizvodile ulje, tačno se znalo koliko se zapošljava te godine inženjera iz uljarstva i tako dalje. Ili koliko završava, šta ja znam, oficira, ili koliko će završiti milicionera, autoran sad policije, pa svakako. Ili neke druge proizvodne strukture, recimo šta ja znam na Jadranskom moru, oni koji se bave lovom, ribolovom i svim ostalim, sve se tačno znalo. Ovo sada je jedan nastao opšti haos u kome i Srbija je nekako u svemu tome uvučena i tekako. Pa sad moramo iznalaziti neko pametnije rešenje. Gospodina Jelinčića, šta mislite, da li se iza ove evropske migracione politike, da li stoji jedan plan ili se tu prepliću različiti interesi i ekonomski, i politički, i geopolitički? Pa ima puno tih interesa. U prvom redu ima interes oni koji šalju ove migrante. Tu su na jednoj strani države koje šalju ove sopstveni ološ van iz svoje države, onda između toga stoje kriminalne grupe koje zarađuju na tome, onda sa druge strane tu ima puno nekih obaveštajnih varijanti i terorističkih varijanti koji isto šalju sopstvene ljude, neki da špioniraju, neki da rade terorizam, neki da se pripremaju za terorizam. Jer ono radnu snagu, kvalificiranu radnu snagu, to i afričke zemlje ne šalju u inostranstvo. Oni to zadržavaju jer trebaju i oni ovakvu snagu za sopstveni razvoj. Ali za uništavanje Evrope sve je dobro. Što je gore, to je bolje po njih. Tako oni razmišljaju. Sad, geopolitički interesi, jasno, rečeno je bilo, gospodin pukovnik je rekao, Turci imaju spremnih oko 3 miliona ljudi koje zadržavaju, a ako ne bude kako Turci htiju, oni će otvoriti vrata i izvolite, imajte ih. I ko će ih primiti? Primit će ih u prvom redu jer oni bi željeli ići u Njemačku, u Švedsku, u Francusku, hvala Bogu, ne razmišljaju da bi ostali u Sloveniji, ali ostaće ih mnogo u Srbiji, više u Srbiji nego u Sloveniji. Ali ja mislim da Srbija zbog ovih vaših nevladinih organizacija još je na ugorem položaju nego Slovenija. Znači, to je i
geopolitički sistem. Šta će biti sa omogućavanjem da idu ovi ljudi na izbore? Jer Evropska unija kaže posle određenog vremena onaj čovjek koji je u nekoj zemlji ima pravo da ide na izbore, čak i da je izabran na lokalnom nivou, to je na primjer u Sloveniji problem, i onda posle određenog vremena da on dovede sopstvenu familiju tamo, znači jednu ženu sa 5 dece, pa drugu ženu sa 3 dece, pa baku, pa dedicu, pa od žene prve oca i majku i od druge žene oca i majku, i tako će se desiti da odjednom neće biti više belog čovjeka ni u Srbiji, ni u Sloveniji, ni u Evropi. Ali, kad uzmemo nešto drugo, kad pogledamo Poljsku, Poljska ne uzima ni jednog migranta. I Brisel nema muda da kaže Poljacima, vi ne radite kako treba, mi ćemo vas kazniti. Zašto? Jer Poljska ima oko 80 milijuna ljudi. Poljska je jaka, Poljska je industrializirana. Dešava se da Poljaci koji su pred 20 godina išli u Englesku, sad se vraćaju u Poljsku, jer je život u Poljskoj normalan. U Engleskoj nije. Engleska je tamno smeđa ili crna. Engleska nema više. Sad je ovaj novi engleski premijer isto glupo biće kao onaj prije. I šta će biti iz Engleske? Engleska će nestati, ovdje biti će Englistan ili tako nešto će se preimenovati i šarija će voditi državu. Znači, ekonomski interesi, kakvi ekonomski interesi? Šta ćeš ti, kakav interes ćeš imati od nekog koji jedino što razume je da čisti ulice? A on neće da čisti ulice, jer kako vidimo fotografije i snimke iz gradova evropskih zemalja, nema čistoće, nema ničega, svinjarija bilo gde, to je tako svinjarije da je nešto užasno. Gospodine Jelenčiću, htjela sam samo da vas pitam, evo malo pre pomenuo gospodin Radić Tursku i broj migranata koji je tamo i pomenuo je to, budite dobri prema Turskoj, ako ne budete mi ćemo zamisliti da vam pustimo te migrante. E sad, mogu li te države porekla, na primjer, upravo da koriste migrante kao sredstvo pritiska na Evropsku uniju i da ih pretvore, pa hajte kažemo, u geopolitičko oružje? Pa jasno, to je jasno, to se radi stalno, to se do sada do pred 15 godina to nije bilo tako, ali kad je Merkelova rekla willkommen, dođite, otvaramo vam vrata, određene zemlje su to odmah iskoristile, odmah. Onaj koji je mislio da će Europa dobiti neku radnu snagu, to je ili je bio blesav totalno, ili je već vidio gdje će on da zaradi pare, ili je bio politički toliko usmeren protiv Europe, protiv kulture, evropske kulture, protiv evropske vjere i tako dalje, da mu to nije značilo ništa. Ali evo, to je sad došlo. Ljudi su došli, nisu došli da rade, nego da zarade. Došli su, mnogi ovi crnci kažu, došao sam u Evropu da, ne da nađem, nego da uzmem jednu ili dve žene, belkinje, po mogućnosti blond i tako dalje. A to se krije, o tome se ne smije govoriti. Europska unija je otprilike 10 dana usvojila neki zakon da bilo koji će objavljivati šta se dešava u Ceuti, ova silovanja i tako dalje, da će biti kazneno progonjen. Pa slušajte, molim vas, šta je sad to? Šta je sad to? I to je Evropa. To je obično sranje. Zato, molim vas, pazite na jezik. Daj Bog da ne uđete u Europsku uniju jer ćete vas dobiti po glavi, kao što smo i mi, i Hrvati, pa i Francuzi, pa i Englezi koji su izašli, ali još uvijek dobijaju po glavu jer razmišljaju na isti način kao Europska unija.
Gospodine Radiću, evo, kada već pričamo o tom novom paktu o migraciji i o azilu, da li mislite da Evropska unija sada, pošto pričamo i koliko je ljudi već ušlo, možda prelazi sa te politike da primi ljude na politiku, da odabere upravo to ljude koji su je potrebni, da uzme radnike koji su je potrebni, a ostatak da vrati? Je li to moguće? To je jako teško. Pazite, sa tim ljudima se manipuliše. Vi sticajem okolnosti njima obezbeđujete, ako obezbedite državljanstvo. Puštate ih znači u skalu vašeg sistema i socijalnog i svakog drugog. Vi njima omogućavate da oni budu u ravni državljana vaše zemlje. Imaju glasačko pravo, imaju i sve, ali se zaista postavlja ozbiljno pitanje verske tradicije, istorije, kulture, načina shvatanja, razumevanja i načina života, jer onda na neki način onaj autohtoni deo vi uništavate, ugrožavate. Sad Evropska unija se bavi posljedicama. Uzroci svih tih problema jesu upravo onda kada je ista ona glasnogovornica von der Leyenova, a pre nje svakako i bivša predsjednica, odnosno ova kancelarka Nemačke, kada su mahali maltene svim zastavama da što više pristigne ljudi u Nemačku, u centralni deo Evrope i tako, oni su dobro došli i tako dalje. Onda Mađarska zaista imala puno tih problema, zajedno sa Srbijom i tako dalje. Formirali smo i zajedničke granične policije, zajedno i sa Slovenijom i drugim zemljama. Sticajem okolnosti došlo je do onoga do čega je došlo, tamo se mnogo prikupilo tog sveta i ti ljudi kuda, kako i na koji način, gde su sve smešteni, šta sve rade, to je velika tajna, ali to je i ozbiljna manipulacija sa istim tim ljudima. Znači koliko je koštalo njihov dolazak, koliko košta njihova ishrana, zbrinjavanje, zdravstveno zbrinjavanje, koliko to na zdravstvenom planu ugrožava domaće stanovništvo, šta se može učiniti od svega toga. Znači Evropska unija apsolutno se nije snašla u celoj toj priči kasnije, pokušava to da, opravda. Bila je potreba za tom radnom snagom i tako dalje. Ono što kaže gospodin, ne dolaze oni, njih to i ne interesuje mnogo. Pazite, pogledajte vi koliko je bilo ubistava, koliko je bilo pljački, koliko je bilo krađe, silovanje, svega. To je posljedica upravo toga što se jednostavno ne uklapaju, kako da vam kažem, strukture ličnosti iz drugih delova sveta sa strukturama ličnosti koje žive na evropskom kontinentu. Ne možemo mi sad u tom smislu govoriti globalno, ma kakvi globalno, ništa, svako globalno, mislim globalno razmišljanje je na temu zaštite životne sredine, da svakako, svima je potrebno, resursi vode da se štite i to je potrebno, vazduh, voda i tako dalje, ali ne možete kad je u pitanju migracije, kad su u pitanju kretanja. Znači, najbolje bi bilo da se jednostavno stvore uslovi preko Ujedinjenih nacija, preko suverenih zemalja, preko država koje odlučuju o svemu, da se vide ko su zaista krivci ovoga celog haosa i da se o tome obavesti cela svetska javnost, da se ne ćuti više. Pazite, mi imamo samo neke informacije, naznačene informacije da je to bilo ovo u Seuti, da je to posljedica odnosa Amerikanaca prema Špancima, što im nisu izašli u susret kad su bombardovali, odnosno kad su napali Iran. S druge strane, opet imate ovaj odnos, kakav je odnos sad između Italije, Španije i tako dalje. Jedni su za, jedni su protiv i u svakom slučaju Evropska unija kao nešto što treba da bude zaista ekonomska unija, ona se pretvorila u jednu vojno-političku organizaciju i militarističku organizaciju koja više razmišlja o naoružavanju, opremanju i Nemačka umjesto da proizvode automobile i da bude gigant svega, one sada vidim da su prešli na onaj sistem naoružavanja, opremanja, militarizacije. Takav način razmišljanja i svega jednostavno vodi ovaj svet u haos. Mora podhitno da se iznalaze rješenja koja će važiti za sve. I ta rješenja moraju biti jasno precizirana od Ujedinjenih nacija koje se moraju remontovati generalno. Vidimo da ceo svet nekako ključa i te tri osnovne osobine o kojih se okreće svet, a to je Moskva, Peking i Washington, moraju biti upravo oni koji će na ovaj ili onaj način da diktiraju odnose u svetu i da na neki način stvaraju uslove da se približe zemlja, narodi i interesi i da se nađe linija zajedničkog interesa za sve. Migranti će jednoga dana doći u situaciju da bukvalno ovo što ja kažem pod navodnim znacima
pojedu bukvalno Evropljane samo zbog toga, a otiće iz svojih zemalja, a zemlja će im ostati tamo i neobrađena, i neizgrađena, i nerazvijena, jer postavlja se zaista ozbiljno pitanje zašto iz svoje zemlje pobegao. Ako je progonjen, ako je tamo sasvim neki drugi režim koji njima ne odgovara, i to ima načina da se reguliše i rešava. Mislim, prosto ovo jeste, i potpuno se slažem sa sagovornikom, ovo je najbolje danas neko što je izmislio oruđe u borbi protiv onih čiji interesi se ne uklapaju u interese onoga ko o svemu ovome odlučuje. Znači, jednostavno, to je neki pandam, to je jedno oružje za geopolitičke odnose koji ne služe nikome i neće doneti apsolutno dobro nikome. Gospodine Jelinčiću, da li mislite da će, ne znam, treća generacija migranata, na primjer, svoju novu zemlju zaista doživljava kao domovinu? Eto, malo pre ste počeli da pričate o tome da li oni mogu ikako da se asimiluju, ako nauče jezik, ako krenu da žive tu pored tih ljudi, da li će da je doživljavaju kao svoju novu kuću, da kažemo? To sigurno neće doći do toga, jer to i sada vidimo da druga i treća generacija migranata iz afričkih zemalja i iz Severne Afrike, pa iz dublje iz Afrike u Francuskoj, oni ne žele da govore francuski, oni međusobno govore u svojim jezicima, pa da je to arapski ili je neki swahili i ne znam šta. Oni se grupišu se i na taj način i oni ovladavaju okolinu i ovladavaju širu okolinu. Nikada neće doći do toga da se ti ljudi inkorporiraju u, na primjer, u francusku i kulturu i vjeru i tako dalje. Do toga neće doći. Neće doći do toga ni u Njemačkoj, ni u Švedskoj. Sad se u Švedskoj nekako su počeli da razmišljaju, jao, zajebali smo. A kasno Marko na Kosovo stiže, ne? Neće nikako ti migranti ovu zemlju doživljavati kao domovinu. Oni će to uzimati kao da su zauzeli tu državu zato da u toj državi ispostave onaj red, onaj kulturni i politički i vjerski red kao što su ga imali u državi odakle su došli. Znači, o tome danas niko neće da razmišlja. U Europskoj uniji se o tome izuzetno malo govori. Skoro ništa se ne govori jer je to tamo zabranjeno. Ali, na primjer, sad je se pokrenula akcija Save Europe Act, to je inicijativa, ja sam potpisnik te inicijative, koja hoće da sredi ovo, ne samo raspravu, nego da sredi kontrolu migracija i vraćanje ovih migranata u zemlje odakle su došli. Znači, to treba da se napravi, ali je teško. I u Europskoj uniji je to teško proći jer samo malo ljudi. Ima jedan izuzetan poslanik iz Slovenije, Branko Grims, koji stalno to govori. I jedan od najretkijih kojeg nekako i uzimaju ga i primaju ga kao neki glas normalnih ljudi. Ali toga je malo i ovu inicijativu Save Europe Act, to je Evropska unija zabranila. Sloboda, to je sloboda izražavanja, sloboda govora. Ma dajte, molim lijepo. Evropska unija razmišlja o sebi, razmišlja gdje će dobiti neki novac u džep i ja sam 100% da iza toga stoje i veliki novac kojeg je dobila i Ursula von der Leyen, pa i Kaja Kallas, pa i mnogi drugi visoki službeniki Evropske unije. Ja sam 100%, ali treba da pričekamo još nekih 5, 6, 7 godina da će to izaći na vidjelo. Time ćemo i da završimo, došli smo do kraja našeg razgovora, pa vidjet ćemo u narednom periodu da li Evropa kontroliše migracije ili migracije kontrolišu Evropu. Gospodine Jelinčiću, hvala vam što ste nam se javili, što ste komentarisali za naš program. Hvala i vama, gospodine Radiću, na svim komentarima i na učešću u programu. Napravit ćemo sada kratku pauzu, reklamni blok pa pregled najvažnijih vesti.